কেমন আছো সমস্তে? ভালো আছো? ব্যায়াম করছো না নাই? এক্সারসাইজ যেটা করছো কোনদিন হবে স্কুলে? শনিবার হবে। কোন কোন সমস্তে শিখিছো দেখিবা? কোন কোন শিখিছো? শিখিনা ঠিক সে শিখিবা। আজ আমি গীত মাধ্যমে শিখিবা হলা। হ্যাঁ শিখিবা না? ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ତମେ ସେଇଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି ହାତ କର ହେଲା। ଆସ ଆମେ ଖେଳିବା। ଆମେ କୁହ ଆସ ଆମେ ଖେଳିବା। ଦୁଇ ହାତ ଟେକିବା। ଏ ଭଲସେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିବା। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିବା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁବା। ଆଉ ଜଣକୁ ସେଇଟା ବୁଝିବା କହିବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁବା। ଅଣ୍ଟା ଆମ ନଇଁବା। ଅଣ୍ଟା ଆମ ନଇଁବା। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୁଇଁକି ତଳକୁ ଚାହିଁବା। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୁଇଁକି ତଳକୁ ଚାହିଁବା। ସେଠୁ ଥାଉ ଦିଅ। ତାପରେ କାନ୍ଧ ଆମେ ଛୁଇଁବା। ଏଇଭଳିଆ ଛୁଇଁ ଯାଅ ସବୁ ସବୁ ଗାଈ ପଡ। ତମେ ଏମିତି ମୋଡ଼ କର ସେପଟକୁ ଯାଅ ସେପଟକୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇ ତ ହଁ କାନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁବା। ତାପରେ ଉପରକୁ ଡେଇଁବା। ତାପରେ କାନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁବା। ଉପରକୁ ଡେଇଁବା। ତାପରେ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଚୌକା ବିଡ଼ା ମାରି ବସିବା। ଶିଖିପାରିଲ ନା? କ'ଣ ଶିଖିଲ? ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖିଲ ତ? କେବେ ଶିଖିଲ?